دم باش خوندکارین هجاو دلا از موسیقی دیواره منش بو پرتوکا چند و سنج ناوین سیسه ایرو وانه عمل لسر زردشتی و سنجین آزادیه شخوا گو ام دزانن کسی گو بیشتر زردشتیه یعنی جی اولا زردشتی آنیه شخوا زردشته زردشتی کسی کی ج مدانه ام بیشتر اولا زردشتیه آنیه و هم وقت فیلسوفه که هم جی وقت ام بیشتر پیغمبره کی کردان تی ناس کرد جخوا سال 628 بریا زاینی ده هاتی دنیای لگونده کی نزیکی ارمیه زردشتی شخوا ام بیشتر نو گم دزانن وقت گوتنه کی زردشت سره که هبو کو ام بیشتر گرک او جواکا هنه یانجی وقت اولا زردشتی بخوا اولا دنوا خود حوان دیه او گوتنجی دی بیشتر چه باش بهزره خوش باخوه و راست پیک بینه خواهد گوتنک سرکه اولا زردشتیه ده بگو باش بهزره خواه هزراندنا باش یعنی جیم بیجن او هزراندنا مروان گو باش به شخوی تکیلیا وینا و کسی در دورا ویناره به هفدوره بیجن خوش بیج برگو او عاجزی هنه دسری وینا دتنی هم بیجن هزر کی باش بون جواکا خواه و کسایت خواه دکیم او هزراندنا باش خواه چه بخارتینه بیجن آخافتنین خوش او آخافتنین خوش وقتا گو آخافتنا مرو خوش به تکیلیا مرو کسی در دورا مرو به هفدوره خوش بگو تجایت کسی کی بگوتنه کی عاجز ناکی هم جالیه کی ده هم جالیه کی دین دجی او گوتنه خوش دان مصندنا مرو کسی در دورا مرو را خوش دیگیش برگو او کسی بگوتنه وینا خوشی بر دلی مرو شخوا شیرینه جبر وی یکیجی او کسی هنه دکوه دلی مرو جبر یکیجی دوی مروف آخافتنی وینا خوش به هم جی پیکانینک راست او کسی گودنگری جواکی دی اگر چی کاری کی بکی یعنی چی سوزه کی بدی یعنی ام بیشتر چی تشته گو پید هزاره و دویجه گرک ام بیشتر پیکارنینه کی راست پیک بینه جبر وی که ام بینن او کسی گود هندری جواب کده خودی گوتن بین یعنی گوتن نگود بیشتر لگوری وی گوتنا هانی دیکن او کسی هانی شخود نوا جواب کده تی قبول کردن بدمیره او کسی هانی جبر گو هزاره کی باش و ام بیشتر گوتنه کی خوش و همجی پیکارنینه کی راست به دمیر اف کسی هند بنو کروسیپین وی جواکا هنیش بگو اف تایبتمندین ام بیشتر کسی کروسیپین جواکنن او کسی گو خودی گوتنن خودی هزرکی پاکجن خودی گوتنه کی خوشینش بروی که او کسی هند ناو جواکا خوده دین قبول کرن شخو ام بیشتر ناو زردشتیه ده گلک ریگزین ام بیشتر کو گرک جواکل گوری ناب مشه گلک تجی هبون و دندری ام بیشتر جواکا ام بیشتر زردشتی ده دوی دماهانی ده او چاو او کسی دوی دمی دجیان دکرن او زردشتی و اولا زردشتی لگوری وینا لهم بری گلک تشتین خراب و دوی دماهانی ده در کتبوش قل لهم بری وان تشتی هانی دسکرن جهن وان بگزی هانی شخوا ام بیشتر پارستنا خوزایی و کهویا گودنا برای جنوبرده ام بیشتر کشتنا یعنی سرجی کرنا لاوران قدخیش بروی کهجی شخوا او کسی هانی گرک بهتر یعنی حتی خوارنا گوشت خوشی بهتر گرک وان لاوری هانی مرو سود بگیریم شخوا ام بیشتر لگوری ویناجی اف زردشت افتشتی هانی دخواست جواکی را بدخویانی کرن شخوا ام بیشتر رنگ هیاراشی یعنی ام بیشتر چینایتیه دنوا مالباتی ده یعنی دنوا جنوبی ده گرکتنه بله بیشتر ده وکهوی و آزادیه ده جیان بکن تکیلیه کی بوی رنگی نورا ام بیشتر نورا جنوبی ده هبه اف جالیه کی ده هم دنوا جواکی بخدا ریزگرتن جی کسی هم مزن و هم بچوچ کرا گرک بیگرتن لگوری ویناجی ام بیشتر اف کسی گود هندری جواکی ده چی کسی گود جی مستر به آنجی جی بچوکتر به گرک دان مستندنه کی خوش بریزگرتن دان مستندنه و کسی هنیر بکه شخوا مگو جبلی ویناجی تکیلی امروف بخوزایا گرک لگوری چی به لگوری ام بیشتر او کسی هانی
ڕێزگرتنێکی ژێ خۆزایە دەردۆرە خڕبدش بگو ئەو خەزایە دەردۆرا وینە ئەو مرۆڤێ هەنێ چێکری وینە مەزن دکێ ئەو کەسی هەنێ تێر دکێ ئەم بێژین هەر تشتێک و ji مرۆڤ re pêwîst e em bêjin jêr pêşkêş dike çima em bêjin ew xeza mirov çandiniya xwe têrê dike em bêjin çira werê got em bêjin hene sûdekê jê digire ji xwezayê me ew lawirê hanê jî ji xwezayê têr dibe em bêjin ew ava guheyî em bêjin ev tiştê ku di dinyayê de dihêle mirov em bêjin xwedivê di xwe dinyayê de bigire ji xwe her tişt girêdayê xwezayî ji ber vê yekê gerek rêzgirtinek te ji xwezayê re hebe ne tenê wilo jî em bêjin wek tiştekî sereke mirov gerek li gorî wê na bimeşe yan jî em bêjin biparêzin çandiniyê û hem jî em bêjin kedîkirina lawirane ev wek tiştên sereke gerek di jiyana mirovan de hebe ew wek karekî herî pîroz me goş xwe çandinî û kedîkirina lawran ev karê herî pîroz diha dîtin ji ber got girêdana bierdê ve ew kesî henê wexta got xwezayê re yan jî bierdê ve mijûl dibe ew kesî henê kesekî em bêjin ew qas acizî li cew mîna çênabe ew qas qeher cemî tineyî ew qas em bêjin kesekî ne doxme ji ber got têkiliya xwezayê re her tim û daîm rehetiyê dide însan û hem jî têkiliya wî nav kesê derdora wî re êdî têkiliyekî xweş e çima ji ber got ev kesê henê dibîn her tim û daîm kesekî aram e ji ber got têkiliya wî nav xwezayê re ev em karin bêjin wek rêgezên em bêjin ku zerediş ji bo civakê dida em bêjin gerek civak bi vî rengî ji xwe jiyan bike ji aliyekî din de jî em karin qala rahibên magî jî bikin rahibên magî hebûn ku li bakurê em bêjin rojavayê Îranê jiyan dikirin ew kesî henê em bêjin ji ber got di hundirê şikeftên Zagrosê de jiyan dikirin ew kesî henê her tim û daîm ji ber got ji xwe em bêjin çiyayê Zagrosê û şikeftên çiyayê Zagrosê ew qasî sermayê her tim û daîm agir ji xwe pêdixistin ew em bêjin pêxistina wî agirî û her tim û daîm li derdora wîna kom dibûn û guftgoya xwe dikirin ev kesî henê bi navê rahibên magî dihatin naskirin ji xwe mag jî bi kurdî ew em bêjin pêtên agir ên di hundirê tifkê de civiyan e ji xwe jê re tê gotin mag ji xwe li gorî wê na jî ser wana dibêjin yan jî ji war tê gotin rahibên magî ji xwe me got ev kesî henê jî dibêjin ku em bêjin jiyan bê agir ne gengaz e ne mumkin e û me got jî ev kesî henê li bakurî rojavayê Îranê ji xwe ev kesî henê jiyan dikin ji xwe bêhtir ji bo wan karibin li ser em bêjin çawa rêgezên ku zeredeşt dane xuyanêkirin ku di hundirê civakê de gerek bê meşandin em hin xalan ji we re deynin ji xwe wek xalekî em bêjin sereke gerek têkiliya di navbera jin û mêr de em bêjin bi kîja rengî bê wek rengekî ji xwe me got wek hevî di navbera wa de hebe ji xwe dema danûstandina navbera jin û mêr de wek hevî di nav wa de hebe em bêjin ev kesî henê ji xwe sive di rojê din ew zarokên zarokan radikin zarokên azad in ew kesî henê danûstandina wa di hundirê civakê de danûstandinekî xweş bê çima got ji ber got dibînin li ber çavê xwe got em bêjin dê û bav têkiliyekî xweş di navbera wa de heye êdî ew bi xwe jî têkiliya wana bi hem di nav hev de jî hem jî di nav civakê de ve têkiliyekî em bêjin xweş bê a di duwa jî em karin bêjin girêdana bi xwezayê ji xwe me got gerek girêdana mirov bi xwezayê re hebe girêdana wî na bi çi re herî zêde çandinî û lawirvanî gerek ev kesî hin dema got kar bike ji xwe têkiliya wî na yan jî girêdana wî na bi xwezayê re xweş bê em bêjin çandinî û lawirvanî wek em bêjin karin sereke
دهندره ام بیژن جیانا مرو دی جبلی ویناجیش خو مگو ام دکارن بیژن سرجی کرنا لاوران قدخيه چما سرجی کرنا ام بیژن لاوران قدخيه جبرگو گرک هم خوارنا گوشی و هم سرجی کرنا لاوران قدخيه جبرگو گرک بهتر ام بیژن سود جوان بگرتن هگر جریا و بش گو ام بیژن شیری و نابه هگر جهی کاوی یعنی ام بیژن چیگر تشتی گو لاور ددر مروان یعنی هگر جهی زمانه به هم ج ام بیژن وقت لاور هنج بو پاراستن تیم کارانی شو ام بیژن دوی دم هانه ده دما کو ام بیژن او قربانی گو دهان دانین دوی دما گو ام بیژن زردشته او کسی گو خرابی بکران تعلاق بکران پشتنی گو هگر دزیگ بانا اگر رنگی کی خرابی دهندری جواکی دید کرد وقت رنگی کی ام بیژن چلو او کسی هانی و کارب وان گناه هانی جسر خراجی را دشت ام بیژن لاوره کی اگر مریش کدوه اگر ام بیژن چیتش تکبه و هر سر بیژن لاوره هانی سری ناجی کی و هر جهه کی بلند یا هر جهه کی خدای من معفو بکه و قربان هانی مشتر آنی یعنی وکرنگی واسطه کتنا برا خو و خدای هانی تشید کیش خو تشتانی نای قبول کریش برگو تشتکی ولو تنیه چاو ام بیژن مروی خرابی که بکه دوره هر میشه که شرجه کی یعنی برانه کی شرجه که و به والله کام حفو بک اتشتانش خو نای قبول کرد او کسی گو تعدلی هات کال کدریم جبر که زردشت بویرنگی دیناره او کسی گو ام بیژن دخوازه خو نیزی خدا بکه شو اهورا مزاجی بویرنگی دی بیژن کسی گو دخوازه خو نیزی بکه گرک به کار راست کار باش خو نیزی بکه قربان قدخی یعنی بویرنگی او بیژن قدخه کرنا ام بیژن قربانان چه دبیج بگو اف کسی علی پیوستی شاو بکه که پیوستی بگوتنه کی بیژن خوش بهزاندنه کی باش به کارانینه کی راست بوان تشتی هانی گرک خونیزی ام بیژن کسی در دورا خوب بکو لگوری وناجی شخوا تکلی اینا کسی در دورای خوش بر وکی سرجی کرنا لاوران قدخیه گرک مروف شاو بکه گرک مروف بهتر ام بیژن سودی ام بیژن جوا لاوری هانی بکه شخوا مگو وقتشتکی سرکه گود گلک ام بیژن ریگزن زردشی در بازه به پاراستنا ام بیژن خوزاییه جبر وکی گرک دانستاندن مروان به ویرنگی کسی در دورا وین عربه. لوی روانه اما به داوید بن پرسی خوی نرخاندنی چهار سر بکنش خو پرسی می نرخاندنی 4%. پرسای کم جبر بیجی چه دزردشتیه ده تایبتین دوالیزمی شیروه بکه. شو ام بیژن دوالیزم مختاگو ام بیژن زردشت در که استر چای اشیدر نایی ام بیژن شوپاندنا ام بیژن خوزایا در دورا خو ام بیژن خوزایا در دورا وینا بکی جارنگی ام بیژن هم بهز هنه کسن ضعیف هنه ام بیژن کسن قنج هنه کسن خراب هنه ام بیژن روج هی و شب هی قنجی هی و خرابی هی قاتشتی هنه دبینی کو دوالیزم دهندری جهانی ده هی لی حرت مدایم او شوقا و روجه در دکوه او روجا گو در دکوه و طاریه هنه بداوید به بداوید کیش بر کی دبیجه اره دشر شرك دنابرا داليا ده هي اليه بيجن قنجيه والي خرابيه لتمو دايم اليه بيجن قنجيه وبسر بكبد داويده برسان دوا د بيجي چه پیروزباهی آگر جم ماگان جکو هاتی خوشیرو و بکن دویدری مگو بيجن او راهب ماگ يقول دريش كفت زاغرو سيده لهفدو كوم دبون لدر دورا آگر كوم دبوش بگو او قاسي دوی دمید سار بو جبروی کیجی ام بیژن راهب ماگ جوان را تی گوتن او پیروزایی ام بیژن آگر جبروی کی هاتیه او اول گور گود بیژن آگر بی جیان بی آگر جی شخوا نابه پرساسیات به اولا زردشت چاوا نزیکی ام بیژن خوزایی دبی شخوا مگود دگلک ریگزن زردشتی ایکون جبو جیانا جواکی هاتنه دگلک جهاده ام بیژن ریزگرتنا خوزای پاراستنا خوزای دهندری وناد هاتیج بر وی کیجی گلکی گریدایی ام بیژن خوزای بو جالی کی ده هم او گیانورین گود هندری وی خوزای هانی ده نجیش خو مگو ور وک سرجی کرنا لاوران جهاتی قدخ کنج بگو
ئەو لاوەی هانێژ هەندری ئەوێ خۆزای هەنێ دبینن. پرسا چارات بێ دەسەلاتدارên خرستیان و ئیسلام bi çi awayî çûne ser ola zerediştiyê çiqe ew wam dizanin di cîhanê de ew qas şerê ku hatin kirin piraniya xwe ew dibêjin şerin ji bo olê bû çi ola ku bihatana jî bi dara zorê di hiştên ev kesê hendirê baweriyên yan jî olên din li cem wana hene bêgo ev bêjin ew qas rêzgirtin ji we olê hane rê kirin bi darê zorê ev kesê hane dixistin em bêjin ola nû de ji ber vê yekê jî ev nêzîkatiya îslam û xristiyaniyê ji ne tenê zêdeştî heme baweriyê ku divê dema hanê de hebû ji xwe bi vî rengî bû ew bi zorê dixistin hendirê ola nû de. Li vê derê waneya mebdawî dibe bimînin xêr û xweşiyê de.